Alright, welcome back na Wapu Podcast, po Business Educational Podcast na papiamento e na papiamento atrobe. Sa kita, no sa quería nos vais a sacar episode aquí, pero me te espera lo más rápido posible. Welcome back na otro episode manema mencionar. Me te espera vos an turta, ok? Espera vos an enjoy episode aquí también. So, no se ve papia. Um, ja, eigenlijk riba diferente tópico, entre otro Miss Universe Curaçao, ese está uno, pero aparte de ese, es damita aquí está entrepreneur, anto eta hopi dinámico, eta entrepreneur maka bisa, eta by to make Miss Curaçao, Miss Universe Curaçao, sorry. Mhm. Ese está de dos, anto eta trando hopi close ku stichting, et een farm aqui na Curaçao, dus eta bij conta nos hopi over Jesena, anto ja, me te espera, eta también enjoy episode de podcast die awe, nos team Camille Thomas, Camille. Hello, Welkom, thank you. welkom, welkom. Sí, Mhm. dus pues prome kunos kumisa eigenlijk. Mi kera invitado rende pa subscribe na bo manrex, é totalmente grátis. Aparte de ser, pues vou pôr lá, vou comments na final de episode também. Tem comment box. Que botar de Camille, se botar alguma pergunta, pé, fora se botar de mundo de modelagem também, porque sim, um tiki, de Kiko tá de come e bebe. Bolo por punto de Mhm. Camila, então me passar para Camila eu também. Um, Camille responde pergunta na conosco. Yes. Mhm. Camille, atrove. Opi danke para ti. Sì, danke per invitarmi. Mi da hopi orgulloso. Ano mi da hopi excited pa tur e pergunta nang. Ato mi da metin pergunta nang. Ato mi da gewoon hopi excited pa nos conversação. Agora nós amamos no un evento hopi trágico, pero nós sabes está certo preparando turcos, net nós vamos tatura luz nang. Tá falta Sì. lá um paricos chiquito, por tamanho uns 5 minutos entre nós lá começa com o episode, pero Sì. luz vai. Aha. Luz vai. Nós guarda por aqui com 20, 30 minutos ongeveer. Sì, ongeveer. Intere barrio, lus. Inteiro barrio. Aha. Por Sì. cierto, nós está na Joey's. Aha. Nós está na Joey's na Mahai, Bandi Centrum. Dus se Sì. você quer vir aqui na BBC, nós vamos para over DJ também um beijo aqui de como passou Camille tá com o owner aqui na de Joey's. Sì, mi da metà doño di Joy Aha, Smokehouse. exacto. Aha. Dus BBC tele é na minha preferência, então é meu carina aqui na Kòrsou seguro. É picanha da Yes. hopi dushi, é carina tá é Assim hopi bom. mesmo. De como passou Joey Mesta é smoker. Sì, Joey messo no smoker. Sim. E tra turdia, te tra hopi duro, anto, ja, ik kom in dat É comida tá é kwaliteit. hopi dushi. I'm not gonna lie. Sì, É hopi dushi. danke. Sim, dus é aqui não pegar com o centrum, diagonal com o centrum, de Mahai, Sì, na? Nosso ajudante. Sim. Cocktail, sì, cactus cocktail, sì, ¿sí se llama? Sí, sí, correcto. sì. Sì, un violet martini. Aha, sì. Danke. Sí, Camille, dus welkom a trobe. Danke, danke. Sí, Mit hopi. Ja, excited. Sì, tapa undi nos supervisors, manager, anto te hopi bong. Ja, maar Los Angeles, te hopi ito ba bong. itra un par de cocktails pa nos Sì. enjoy in the meantime. Pero then again, prometo nos começar papia over die tour e coisas na como acabei mencionar de introduction. Camille, quem tá Camille? Porta nós para começar ainda. Você pode vai do meio com porta um evento bastante grande aqui na Kòrsou, que é Miss Universe Curaçao. Mi não sei quanto participante tem, pero nós vai focus riba bo ave. Anto, você sabe que Mhm. para tu rende conhecer um tiki mais. Anto também para over de vida de entrepreneur que é importante, anto podcast também over de sei. Dus Mhm. você pode dar nos um tiki ups and downs que vai mag meio com Joey's, como purba de loss up. Você é mundo de entrepreneur e anto como Mhm. purba de evitar certo problema na kutindem indústria de entrepreneurship. Okay. Dus sim, ga je gaan Camille? Mi background, iti mi background. Um, Mi mama te Kòrsou, mi tata te Americano, dus eigenlijk me cresco com ja, background hopi diverse, hopi multicultural, lo qual mi taha ta nos país, Correcto. Kòrsou ta hopi, nos ta hopi diversia, nos ta hopi ja, nos gewoon echt een melting pot na Uhum. Kòrsou. Dus is a mitad tambe, una ja, mix di cultura. Anto
ja, maar bij school naar Kòrsou. Después, maar bij studie in Amerika, maar bij een boarding school, die militair eigenlijk. Wow, Sí, dikon net se pasó, o sea, normalmente, atrove, esa kita un punto hopi general. Eh, First of all, hopi tiki amo kumi conocer, hopi tiki caballero, tabay un school militar, first of all, tepa nos bay ko un dama tabayendo un escola cine. Tikon Camila bay un school di militar. maar eigenlijk, maar cresce com mi romang, anto dos amigo ninos, hopi bom. Amigo fe merka, wel ja, nanting família na Kòrsou tama, dus nanta mescla, mena Mhm, nos tour na Kòrsou. Si anto, ja, gewoon me cresce rondi, hene hambu, anto nang tama bij militar, dus mhm, ora es un mas grande. Ela vai militar, ela começa, anto me diz, Kiko, me tambe que vai militar, me tambe te interessava, so, me tambe por. Ere, un dia mi mama bin, ela acercami com un lista di school, ja, boarding schools, mhm. tati un di actuamento, theater, of ballet. En dan mi no, dat é bom, dat tem military. En dan mi Esa sì, kita so. sì, essa aqui é um military boarding school. En dan ja, maar bij, maar passa den hopikos inang si, Mhm, maar maak meku bullying inang, kulo kwal, ja, en bisami bij back na po país, maar maak meku si tambe, ku mhm, ja, un americano, bij back, ja, en dan mi di, ja, kimi de bij bisa nang, no, mi tama americano, mi mhm. tata americano tambe, dus mitar, no, paso, nou, dat wij comprende, en tot in biaku, mitar hij bon, eigenlijk bon, no messer, splika hende turcosa, no messer sa, amisa que mita. Correcto, ese es importante. Anto tambe Sí, e gol ko bokera llega na je a base di escole. O sea, bokera llega na sí. cierto misa diploma, cierto level den industria e anto pese bakis pa ese. Juist, want mas siya malogra mi meta nang Mhm, mabay, malogra, ja, mi tawata undi e pro me, hindi mo nang ting school A, ku alogra di ting dos officer positions, okay, yeah, at the okay. same time. Anto Mhm. cuánto tiempo pa no? Mabay pa, mabay nang 5, ai mi tawata, ja, mi tawata ba si 6, ai, Mhm. makumpli 6. Ai, después, maqueda-te ku 8 dus. Ah, 3 años, 4 años 3 anos, ongeveer, sí. sim. Não, 3 anos, sim. 3 anos ongeveer, Okay, sim. okay, okay. Uhum. Anto el mundo evo, pues explícanos un tiki kiko pa mak me, no aparte di bullying pero sino e parte di knowledge kiko turbasinha de una escola anto si vos por comparar una escola sina con un school Normal. sí, normal, pues no sé aquí ese Normal. tan normal, sí, Sim, sim. correcto, correcto. No, ja, dat hoop je diferente. Weet je, ik eigenlijk, voor een momento que bota decidi, você aqui como bai um outro país, bota bai mak make um cultura hopi diferente. Paso, Ujú, escolta bota na North Carolina, Greensboro, anto um school assim, de community hopi chiqui. Dus ja, maar maak me e cultura, anto, etapa un experiência hopi apart. Mas sim hopi, mas sim de leadership, okay. vooral esse, mas sim compa, carga mi mes den vida, maar bira hopi independent, Ujú, door ko ja, mi mama no tate, mi tata no tate, mi tata, correcto. gewoon kumiso, inang, anto, Después babay merka kuje 5 años, después babay school kuje 5 años, sim, ayan boso. sim, Wow, ese is algo echt die admira paso. O sea, normalmente aquí en la Kòrsou, but by biba fo, como pambisa estudiante en this case, mayoría de nanta by entre 18 para 22 años de edad. mhm. Anto, na mi parecer, edad ainda bosa botin hopi pasinha, pero mi no te imaginaba que 5 años boso ayanan de un país hopi grande. Zie, het was eigenlijk hopi moeilijk bij me in het begin. Ora me inang, ja, no ko mi taba tin miedo. Voy a mi taba tiki miedo. Le No, mi ta anto eerlijk. Sí, sí. anto eta bonta me timbia bosa Sí. pa bo sinti echo fule paso timbia echo fule ta tak motivaba un tiki. Ela motiva mi hopi. Paso, ja, mi no conoce nu gente. Turco sta novo Correct. pa mi. Mhm. Hasta, pero me ko mi mesra bay. Mi ta papi inglés. Door ko mi tata tam ta americano tam et no sa,
ja, maar cresce com inglês, papiamento, holandês também, eigenlijk Mhm. espanhol também, pas turcos, turco mi stiefvader dat die Holanda, anto ja, mi stiefmoeder, de temporada e, dat die Colombia. Imaginavo. Bota Sim, echt een melting pot werd se. echt een melting pot, Bota echt sim, magneture cultura cultura na nang. master. Sim. Dus ja, orme bij inang mi pora eigenlijk relate hoop ik mucho nang internacional. Paso tating mucho fe China kutapta inang En fe masaya. Sí. Wat zet je nou? si Bedankt. Zeg je dat Dimi? Aha. Dank je, vrouw. anki ui Oei, 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 cuidado. oei, 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 Yes. oei. Yes, alsjeblieft. Thank you. Yes. Okay. Aha. Aha, sim. Yes. Dus dat betekent mucho fe China, ja, dat betekent fe Angola, Mhm, fe mhm. Mexico. Tour caminho eigenlijk estava um school hopi diverse. Oké. Anto maklek hopi ku pare muito mo fe Angola. Nós maklek hopi bom. Anto outro muito mo fe Miami, pero estava Latina. Dus ja, dat was hobby leuk. Maar maak me ku hopi experiência lang leuk, maar studia zoology também, anto oceanography. Oké. Oh, mira. Sim. Então, eigenlijk is school ita met een college prep school. Dus ting moet je dan eigenlijk na de bende school, anto tam na de bezig ku curso ng universidad tambe. Mhm, mhm. Ja, Pero se te ayudaba, Eri, in that case, of was pa ayudaba kies om meer recht in dembo carrière? juist, Oké, assim é mesmo. oké, Sim, oké, oké. dus wat ik hoop option. Zie je met de hoopie, ja, gewoon proud ku mi por bij een school asina tambe Mhm, ku mi por haya een opportunidad asina. Waarbij kies, kiko mi ke bij hasi ding mhm. mundo tambe. Ja, pero ik heb dat ding ook homesick feeling, sí. Eigenlijk hobby. Ik heb de Me te hobby quiere, homesick. sí, no, me te quiere, Sí. a mí mismo, un persona así, ¿no? También, Mhm. temporada mo ba Irlanda, mi también abay mi so, anto okal, posa, bota biba na Kòrsou, anto boting un tiki di cultura bambisa di Holanda, of cultura holandés, Mhm. ahora boba ayana está totalmente otro mundo, echt serieus. Totalmente Sí. otro mundo, anto bota sinha, mak me cultura eri, o sea, ek gap nota sina grande, dorko, first of all, Mhm. manebo di bota papia idioma, vou conhecer most of the food, o sea, cierto cosas não te ayudava toch sentir na casa, Mhm. pero toch, o sea, boto opileo foi casa first of all, anto bo família também tá opileo. Dus me te Sí. querer ser também um rol importante den aspecto di bij biba fo, bij studia, etc. Ti hopi ende kupor toch, pambisa queda, anto make it your home, toch? Mhm. Bisa Holanda, Amerika, noem maar op, Colombia, Venezuela, etcétera. Kwam ta echt hopi impressionar pa persona na así na pasó, pues nanta make themselves toch un tiki más nanda pone na mes un tiki más dilante comparar que otro ende na. Mhm. Dus pues si nan tinku verhuis bij otro país pa trabajo pa visa. Anton pone turcos ribo balance Anton mira vos si mi toch verhuis bij otro caminda no solamente mi bij dilante con salario pero mi vida también bij op más mío etc dus mi te quiere uiteindelijk wat ik pone turcos ribo balance anto voor die eenaan wat bisa también si mi queda of si mi bij back cas. Sí, anda, a mí te pienso que eigenlijk hobby importante, si nos por haya una manera of bin un pari programa of hasi algo para nos youth bin back na Kòrsou Mhm, and to keep them here. Eri, they can build a legacy here también. mhm, Pues eigenlijk nos tin turcos na Kòrsou. Anto si nos por haya manera pak queda crece men un pueblo mita hay ku ja nos yunang tam beta baita hopi orgulloso di nos ki waki was si deng mi temporada mhm. podi se no tapa ting tour tools nang pa prospera of kunang silo ting eigenlijk. Lastu, bueno, no lastu, sempre mi attende
ya, mi no sé si es un problema, paso, mi no sé cómo por categorizar esa aquí, pero en verdad van a ponerle problema que hobby de nos joven anta vaya fo anto posa vai estudiar first of all of vai trabajar fo anto kuna nota bem back ta echt un problema que mi está tendiendo for de años caba eh, estaba tem alguma iniciativa para manema compreender de parte do governo também para por de 13 nos jóvenes nos talento na ku aba estudia for back laatst estava tem carreira beurs na Holanda esse é hobby bom el laatst 2 anos na sigumi Mhm, pero lo que me que llega ku esa que está ku basically sempre tem iniciativa não sempre tem problema de três gente na afo for sorry jovem na ku abai biba afo para bem back na Kòrsou pero sempre me tende af en toe sim mi que bem back pero não tem trabalho of mi que bem back anto mi que trece un solution na ex problema que na Kòrsou man bisa mi no que bisa ex specific cancer pero o sea mi que hace un research riba ese mi que hasi mi que trece algo dilante de comunidad pero mhm, sempre tem net un obstáculo dilante que ta impedi en gente na di bem back. mhm. Mitahe eigenlijk, wat ik voor de razón, anto eigenlijk mitahe kunnen cinco expand education. Si nos ting mas programa cater to a tipo koning like what you just said, Uhum, basically cancer research of konaku eigenlijk na sota haya awore kina Kòrsou mis uhum. na lokeda kinang. Sim. Dus hobe nang lokeda na Kòrsou, mi teto mi mes como un voorbeeld. Uhum, Maar bij studie in Amerika, maar bij militair, después maar bij acto también, maar bij studie in university. Anto inanang mi a studia psychology ku theater. Después me di okay, ma quedo in university, después por me acaba of me disidi, basta mi bij toen een pauze, maar soms si 2 anos, uhum, associates, me di okay, bij toen een pauze. Mi bij Atlanta, maar bij Atlanta, maar bij Actua, mas mi kos inang maar bij Actua, después maar bij Holanda, pung ein, Miami, mi diploma, di theater, Turcos, kuta basically acting, uhum. maar hasi inang. Tiri maar bin back na Kòrsou, maar bin back na mi país, maar heb een restaurant, de Joey Smokehouse. Correto. Hoor ik met dat ding, ervaring die mis Kòrsou tame, dus tien kosku Kòrsou ting kos pa nos hoben nang nos ting kos kun nos por hasi aki nang nos ting Uhum. ervaring kun nos por involve ourselves in. Nos tigo gewoon, ik heb die gewoon dat create pas nos ting Sim, eu estou hopi in de buscando creatief. também. Si ting Sim. hopi nos hoben nang to hopi creatief na Kòrsou. En dan moet ik si nos gewoon binko un platform of hasi mas programa kuyende lo ting interesse ding. Uhum. Eri na te bin back na te queda então nos prosseguir prosperar como um país, como pueblo. Correcto. Uhum. Anto atrove mi te quiere punto importante de ese también ta ku na cierto momento abo como persona tengo toma si es decisión de kiko en realidad mi que o sea Mhm. portaba queda 4 5 6 7 8 años na Holanda o na otro país na que momento bota bisa mi tabata tin suficiente masaka for lo que mi quiera llegar na je un diploma un mio trabajo para ex cantidad de años etcétera naquele momento bota bisa ok aqui não na é momento aqui me que vai Kòrsou back Mhm. den bo caso que kiko ajudava tomar a decisão de você me que vai mi país back Eigenlijk bitahan ta Dios sa tunami isilimiento pa bimbak. Paso minota ke bimbak ok eigenlijk. ok ok Minoket, ja, minoket eigenlijk bimbak na een momento A. Mi quero correcto bimbak si, pero na een momento A, mi tava ta ding mi prime, de mi actua, kiko, Uhum. mi tava ta ding hopi porta nang ku tava ta habri pa mi eigenlijk. Después mi mama, papi comi, mi mama bisa mi usa aqui, comi que pa bimbak. Tava dinheiro com COVID, com e ien também com um rol hopi grande tudo se caminho tu nos ouders, misa siguro no ta ami so, ta ke pa nang yunang bimbak Kòrsou. correcto Dus ja, maar bimbak aqui nang mayuda mi mama com nos finca, com nos hofi. é verdade
Baki na sa baby Sí, DJ. aha. Dus inang ja, maybe back on mas mi best untuk dami kong entrepreneur, viva um Lifestyle ahora podcast. quiere un podcast na Sim, Miss dus Universe Curaçao tambe. sim, dus me dá eco, si mi por assim, seguro, seguro. Mhm, Nós hopen aan por assim, tem hope mas ainda que por assim, então mhm, eigenlijk também ponto me que trece dilante. Me dá eco si algo que por ajuda nos hopen aan of gewoon nos ainda não Kòrsou, um, bem back o programa difícil. Programa difícil, e sei que me que bingo ervaring ng di plumbing, mhm. electrician, carpentry. E sinang tour eigenlijk nos nothing. Nang asira nang a stop of ja, nang a stop ko Sí, programa difícil dus si nos bin back ko nem dan ko sei ta abri hopi porta pa nos hende nang como pueblo nos porta self-sufficient nos nothing ko tambe. rely on was outsourcing hende di otro país, sea di Colombia of Jamaica, wherever. Um, Quando nós estima nang mundo si, nós estima nang mundo, nata bin ajuda nos país, nata ajuda nos cresce, pero si nós por duna e poder back, ting e man nang, die hende nang di Kòrsou, e Mhm. you Kòrsou nang, nós por kita cresce. Echt Vos aquí como nota tambe ko el importante. lasto aina aquí, mi no por visa cuánto haya pasado, pero seguro mane un 10 haya pasado. Mi por mira es diferencia entre en verdad en generación de, mi no que visa hoy en día, pero ku nos opanan, ku subtatana, etcétera. O po mira ku e persona na e tabata manepo di self-sufficient ku nan po bira camion tire, nan po bira um, camion kos na kas, nan po derecha corriente na kas. Ahora que vos vis a cualquier caballero arriba kaya, vos puedo ayudarme a cambiar tire, pues a mí no saco, a mí no gusta. Mm-mm, Vos sabes, mhm. comida esse o pijama pasó, uiteindelijk bota bij team mister di esse na un momento di bebida. Si, mi conosce tres carpenter, at electrician, at basically plumbing, electrician, carpenter, turcos, handyman. Anto, mi conosce tres tinang, dorku ya akinang na Joey's, ora nos lant e restaurant, nos sat in mister dinang, pa ayuda nos, anto mi finca tambe, na mi hofi tambe. Dus, na explica mi ku noting, anto ta nang te sunang, ku tinku bai sia, e hobe nang kompa si persona no sa, no ting programa pa ayuda nang. Correct. Dus, het een dying industry, anto they're the last generation. Uhum. Dus, de hobi importante is pa Então você nos. co, bueno, se importar uns 145, 150 episodes vai acabar, pero un dia punto nan ku regularmente também di la entità ku net e persona nan ku certa oficina asina tem un hobby bom lifestyle, paso, o sea, tem a percepção de o sea, mi no gosta vira un plomero o un mecánico, paso mi da sushi mi ma, un tiki fis, etcétera, pero nete persona na un temerman, des un carpinte, porta ganando hopi masenku hasta un doctor. Sim, não tem que era hopi Ajá, sem. Na, asa mi rumang, eta trari benos hafi tam eta yudu ajá. ko because asa mi rumang apunta nang si what you see ami compasia persona bisa quando não te gana to di mi tam Aquí que también, ga si aquí también que 30, sí, 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 si sí. aha Ok, dus viniendo back riba bo hafi. mhm mhm Contame mhm un tiki of con ese a comisar, cuántas veces botín, oh okay paso mi te quiere mundo, también un tiki eta challenging. Anto mi te quiere de un aspecto ya trove. Essa aqui é um bom bruggetje die komt zo e vida di kunuquero também tu um trabalho pisar pero bota mira é fruto ng tour dia si anto bota ajuda uiteindelijk bo comunidade ku sea é fruto abertura ng bese ng mhm anto ta algo ku também mi tawakus tabayendo perdi un tiki si contame oferta de vida com esse tabay. well nasa kumisa ko nos hafi ongeveer over 3 anos passar ongeveer algo assim. Ora mi mam ari para e consequência não.
die COVID. Anto mi mama ari para ku hey wow wara. Dus bambi se algo passa ding mundo assim a Atrobe. trobe anto e comida não no tabai drenta Kòrsou e imports. Ujú. Dus die un problema mas é grande mes. Echt. Dus mi mama di okay, was aqui quando se vai tra of mi tabai compra hafi, lo compra hafi, pero hafi tava dan ja, de Nada más estado. sim, na Ujú. mal estado exatamente. Dus assim hopi trabalho inang anto mi mama di tour lo qual nos tabai gana, e ganache nang di e hafi, dus ja, e ganache nang mi kaman Sí, sí, sí. e fruta Es nang, fruta e naranja, verdura nang, exacto. e huevo nang di nos kalien nang. Ujú. Tur e sei si algo tabai passa ding mundo, nos por duna back na nos comunidad. Nos tin resources pa duna Ujú. back. Ese ainda tá uma possibilidade que, em verdade, o mama pensa é hobby bom, que sempre também tem uma possibilidade que algo lo por passa, Mm. caminha bota de uma situação que, seja, bom por comprar comida, door de diferente coisas, né? Outra vez, por exemplo, esse parte de coffee tá bota uno, pero porta hoje em dia mesmo que tem hobby factor na que por llegar na guerra, de três guerra mundial, vamos. Sì. Pues ese sowieso lo va a afectar Kòrsou. Laatst nós estava tendo um episódio cante diferente tarifa nan ku tajanda agora aqui entre China Uh, ku Merca, merca. aha, Então com esse vai influenciar Kòrsou ku também tem impacto na Kòrsou grande. Passo sì, inflação também cresce, nós vai generar esattamente. hobby menos producto interno. Sì. Pero viniendo back riba ese area, pues antes genera pues mes verdura, fruta, pues ya huevo, producto ¿no? En general. Mh. Que pues antes así que se después, ahora aquí. Dus agora que tudo lo qual nós tem, nós está doendo é voedselbank. E sim, nós está haciendo já rato capa. Ujú. Pero eigenlijk nós está promote esse hobby porque mi mama é uma persona, então ela se ama em vida, porque vamos estar hobby humilde. Dus tudo lo qual nós está assim, asa, ai, não sei se me permite, pero nanga ofre, okay, me dice, nanga oferecer, così nos por papi over di bos nang Mm, ding basa ding ujú, ujú, korant. ujú, Mama ujú. diu no, paso nos kepa e spotlight keda Riba riban Bosan, correcto. no riban nang No, riban sí, lo sí, cuando de estás arriba nada, sí, exacto, pero exacto. no No, ribanos, Ribosan, no sí, exacto. ribanos, no que spotlight. Riba nada. Sí, eigenlijk in termi bida met asina. Aunque I love acting también. Ujú, Is it un character na ta ami. Dus ujú. I'm playing a character. Claro. Dus spotlight no riba ami, menara awor aqui com mes Kòrsou. Pero ja, na nos finca, nos tem hopi diferente di besi na nos tem vaca, nos tem, okay, duas vaca, a cabinanse, ja, un parelho no passa para ainda eta nos baby, Ujú, okay? ujú. Marshmallow. Así Dus me llama. sim, assim, a Sí. marshmallow. Nos tem Victoria, nos outra vaca, então nos tem ora, eu penso, nos tem capai também. Nos tem parigeitjes, lammetjes, assim, hopi Variación carne, está ja, grande. carne, sim, hopi grande. Con el video de Kunukeru, esta cita, right? Vos sabes, so hizo af en toe botaba que arriba película, arriba cierta serie, na, pero bueno, sa echt Kiko ta di come e bebe de un oficina. Dus Kiko é trabalho mesta encerrar. Ito hopi trabaho, butinggu zorg pa bo animal nang, pa bo besi nang. Uhum. Kiko nanta come, se não tem problema, se não bira malu, butinggu Sí, yama veterinarian, veterinario, se sí. veterinario pa bing, yuda nang. Dus ting hopi diferente, dus ting cachorro, dus ting pushi nang. Tá basically um safe haven Ujú, pa ujú, animals. ujú, Anto, mi por conta ja, verhaal, ujú. ko ay pasa. Dus e dos mama nang, nagtabata Ha estado. na estado. Ando undi e baby nang ananse marshmallow. Anto e outro kutabata e mama di e mama. Ujú, Okay? Ja, et no se perde e baby, pero ujú, ding e proces e no se jam e veterinario pa bing. Anto ami ayuda, no se track por beti track ujú. e baby door ko e baby nang eigenlijk nan tinku sali
asiniki. Okay. Ora na salita asiniki na Aha. tibusag e kapes ko na pata ng asiniki. Anto e baby abing kwet kusu chonchang prome. Ajá. Dus nos pesar abai questo piena Ujú, ranka ranka ranka. Ora ela sali, nos pesar si CPR, ujú, ujú. anto ya, e no O ya sea, no ela logras las. no, no se logra. Pero dus tipo quando ainda passa, anto Ujú. botingo com preparabo mes emocionalmente também passou. Nos se estima ng Sí, mundo, nos se pues estima ng na hopi. final del día, nanta bira uiteindelijk een tikkie familie Sim, na achter, debida sí. família, especially is nós para meu baby, dus a mama Victoria su baby Penny, Penelope. Etap de nós para meu baby, you know, anto echt bakit ta sali kacho. Nata corre Nanta hopi rond, sabi, nata nanta hopi hopi sabi. sabi, echt nata hopi sabi. Nata hopi leuk tamen, nata dus nos elechi tamen, nos saken ang Ujú, elechi dinang, nos usa elechi patra, of se keshi, of pompa bebe, ja, of agora que ja, e lammetjes, so zat is een pari baby lammetjes. ujú. Anto e mama no que dune leche. Dus e mama ta O rejecting sea, them. me está en mama para ahora Sí, aquí. dus agora que nessa basic e vaca, dus Ujú. e leche de vaca, mescle com dus mescle com ¿Un fórmula? dank je, formula, Sí. aha. Anterior, so dune e baby anta hopi tutti, nanta chupari mi dede timbia, or mi duna nang leche. Ajá, ajá. Sí, dus so hopi leuk. Pero het trabalho hopi duro. Turcos, nossa planta nos mes, mi ting portret, mi nunca no Sí, no, post na. si vos puedes share nan kumi, me te ponen Sí? en episode. Ai, Me te okay, ponen en great. episode, te voy a papia, me te ponen Sí, en de ting eri. okay. Mi ting portret ko. Ora nós tava planta nos palma nang, paso Ujú, nós ting yeng palma, yeng papaya, turcos. Mi mi mana assim que tem é portret, no sushi ku terra na mi Cotera. mang. Sí, pero esse tá bita de Y hobby. kunukera, Sí, de sí. que não quero exatamente. Que bota que era parte nandi mais difícil. Agora que bota mencionando um par cota parte de parte emocional. Em dado caso, você não logra salvar uma vida de bobecia, não? Pero Sim. é parte não tique mais moeilijk monetariamente. Que você também me agora que você ya no abo solamente, pero vos mama Mi por família. una vos duna un par de tips and tricks para cierto que no quiero na cierta familia na que si quiero começar algo na nang cura. Well, vida de kunuquero tá 24/7. Miro man, tá biba riba nos hofi. E tá biba riba nos hofi com amigo de nós, Ujú, conhecido de nós, então nata tra tur dia mi mama sempre tá riba telefone, nata llama para qualquer coisa, ujú. e me ajuda na of vai comprar algo. Anto e gana, dus, bom se tem certo ganache, pero dor com nós private farm, nos hofi tá privé. Anto tá tem gente contra nós, nós vai fazer fiesta inang of. Ah, sí, no, pues, ok, ok, me comenté. Sí, ano Ujú, mama te bisan aku, no, dor ko ito hopi privé. Dor ko ya, si algo pasa dentro mundo, nos que tá stabil, nos sim, basta no, ya no tenho hopi hindi gusta di nos hofi, ujú, anto. Dus nos perduna, back na nos comunidad, pero kung mas low key. claro. Um, dus asina anto, dus ega na sinang tabing fi huevos, si nos tabay bende huevo. Ujú, Pero hopi biang sa duna ko, unta me paso mi mama ta, itong persona, hopi humilde. Eta duna hopi. Eta duna fi su coração. Dus ela se ami asina, anto miro mang tamen, nos dos ta gewoon, nos gusto ayuda gente. Ja, dus ja, asina, dus ganache aan de bing, pinos huevos so sí, eigenlijk. sí, 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 sí. Sí, pues ya, si un gente pondrá para leche of algo, so tú nang, Ujú, why ujú. not? Sí. O nos conoce a parte de conuquero, ya Ajá. nos va a tener a parte de Joey Sabor. Uh, Parte de Joyce, através Joyce, según mi, el award established na 2023, según mi, sí. 2024, 2023, ok. Jajan, abo conocer a história antiga mais minha, a mim, então vou conhecer background story, para me te querer, tava tatin, hope mais, bem a parte de preparação, hope mais tempo também, com a award invertir em não. Sí. Conhece a Sí. pai, explica-nos um tiki. Vooral se você passou, tem certo ainda não que graag lo que pone na restaurante,
kiko ta bata e mio kos na kubo sa hasi kubo lo potrese dilante bosa bisa na mahasi ko kanto el atra kunos porta hasi un tiki mas tanto research riba cierto kos na by na lugar di ya posa by compra cierto kos na aqui na mio bosan importe direct pa bosa safe un tiki mas tanto santo invirtele back tempo restaurant Sim. con ese abay. Well, wow, esse tá um hard path. Sim. Sim, não se passa de hobbycos. Pero, bom, sim, para dar um conselho, vai merca. Vai merca, Ujú, compra bo produto na que merca poso eta mais barata e nanang. Na Kòrsou kon sang tão tige mais caro, dus se vai merca. Pero eigenlijk, at the same time, porque ayuda boy na nang claro, pueblo. claro, claro. Dus esse também tem dus de nos restaurantes assim um paricos fi aqui na Kòrsou quando sa haya, né, se tem um yard sale, algo assim, Ujú, né? ujú, Dus compra coisas e assim paricacho, ujú, 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 dus esse tipo con esse é tipo con bo parai aqui na Kòrsou, dus sa usa esse nang. Pero ja, hoop ik was sa compra na merca, sim. Dus waarbij inang nos tour abai mene usali um family trip. ujú, Waarbij ku Joey, ku sutata, nos abai compra turcos inang. Bim back, turcos, nos mensen fura e stoel nang, e palu. Ora nang acercami, puntrami si mi ke do mee as a shareholder, as a co-owner. Maar bisa nang ku, ja, ja, het een bon idea. Dan ku bom para mi finca também, ja, assim, mi si produz e huevo nang di mi finca correcto, também. Porque mes ora ding restaurant e ring mi saco também tem hende nang di corso na dabai come cos fresh. Dus no correcto. dabai ta alu imported, pero tim bia si no se bai centrum de lia, si no se No, no tiene claro, si on claro. hand, pero si assina dus ja, ding hopi cosco bij ding e restaurant pa ami e parti mas importante of lo qual mi porraduna di mi parti, tabda e creative aspect. Dus interior design, Ujú, exterior design, e sim, mi tabda hopi hands-on kun e menu, ma trahen ter e menu, tour e menu items, ma bin kun dus ujú, pas si ami por asi, mi no por finances, anto e tipo kun te echt Joey, ujú. kusutata, tanang te bezig e party e, of e smoking, te Joey te Sí, smoke, correcto. dat mi assim, ma tra din cucina, pari bia posso me gusta e cucina tambe posso, behind the Ujú, scenes. ujú. Ando ete leuk, bota prepara e na su comida, ando bota se com amor tambe. Claro. Anto bota Bom, sin hopi tame. Ku bosa hopi. timbia mitad un tiki llamar ku teniendo un compañía of cualquier tipo de sac, visa en general, ta ku timbia e persona e ta lubida ku bo por si sinha tempo compañía mes. Kimi que visa que se ku Mhm. o kal bota donho, ese no que manku bono por 30 den e bar, anto sinha, for di kiko e bar tanda ta hasi anto kiko pasan po hasi mio, of 30 den kusina, anto mira en verdad ku tem cierto cosa no conozco mejor un tiki más tanto den e servicio, o sea, bota sin un paricos ku abo como doño ahí arriba nota mirele de si vos 30 anto trabaja junto como empleado na bota mirele anto bota sinti mesora vos esa que ta aspecto na conos lo tengo tra arriba je un tiki más tanto Sì, sì, de hopi importante. E siete eigenlijk tambe te bij ding barrio di leadership. correcto Sì, paso pa ami, por ejemplo, ami no tahanya ku un dono di restaurant turcos paga bibi sa mi te eens kune. Bono meester papi ku potra donang ta amita akiriba at abot correcto akinana. sí No, paso nos tour akumisa fi inana nos tour mhm akumisa akinang. Dus mhm betingu meet people where they're at, mhm basically. Anto me gitra menera mabisa din cucina, bartender, waiter waiter, hasta lavaplatos tambe. Ora no so tating paso ja, kibet baya si no tin lavaplatos, bota bisa no, tamita doyo, mi no te será baya si será restaurante no no. pero no que sí pero no No, que betingu restaurante as será si, correcto betingu as si ando eigenlijk potra donang te bay respect you más. mhm Pues ando te wak, wow, están haciendo su esfuerzo. Mi no te un point, no bisa abo así, abo correcto así, no.
Mm. Dus Pero viniendo back naar parte di Joyce, bopo do não senti el timeline di con esa inicia. Entonces esa inicia en 2023, sorry. mhm, Ahora que nós estamos no 2025, mhm, pero con for the año 2023 te ku ahora que con ese está yendo, kiko turbasinha, como ta aplica ese dembo vida también. mhm. Maar zie je hobby. Maar zie je hoe eigenlijk meeting een newfound respect bij restaurant owners. Dus en nota ik Es ook nota kita fácil. fácil lang en nota fácil eta moeilijk eta un vida 24/7 también anto betingo asi inkopen tour dia anto si joy ta si party eta meta si tour inkopen Ujú, anto eta algo ko bom me certin é amor para o pueblo ujú, para customers e consumer ujú, ujú. bom me certin é amor pe paso si no en nota bij logra bota bij Correcto. failliet echt dus is mas sim anto estava like I said, a hard path dorku. Nós abri nosso restaurante 3 de novembro. Nós abri. Nos Ujú, grand opening estava 3 de novembro. E tata a fallecer 26 de novembro. Dus me passa ding algo hobby fuerte. Ma ik estava hobby excited para ujú, nosso restaurante. Dus ik heb abri, great. Echt achievement ujú, de mi ujú, vida. Wak algo wat dat in die momenten come to life. ujú, Gewoon nos aduna el lugar que vida. Anto gente a bem, anto nang enjoy mi família, mi amigo nang. Gente que mi nunca no conhecer, depois me tá aqui nang, anto nang bira menes Mone família, familia, sim, sí. menes família. Ajá. Dus etapa op moeilijk sim, paso depois me tá falecer, anto mi no por aduna mi 100%. 100%, Sí. dank je. Percent, paso mi tá na casa. Gewoon die proces die Sanación, claro. sanação, exatamente, pero Ujú, ora me bem bem, ora me pora para riba mi corpo, me diz ujú, sakiko, me te bem back, me te tra duro, de vai hasi lo qual mi por hasi akinang, me te vai do na mi 100%, me te vai ujú. purba mi best. Ere me bem back, anto ja, tra bartender, Duro. sì, Sí. tra duro, in cucina, sì, pero é parte que me te gusta mais eigenlijk. Se me tenho que kies Ujú, ta ora nos ting nos team meetings, anto amita bonus surting como dice nos surting a job te do basically ujú, met Joey tas is smoker of tas is inkopen ko finances so ta amita ajuda dingen finances of parte di ja si tengo bing para nos papio ko undi chef nang claro, no, claro. si door Ujú, ko eti mas experiencia e por ujú, papio ko nang fi un lugar ko basta equal footing. claro. Sí, door ko tava ting hopi restaurant in passado. Dus pa ami door ko meeting mi experiência com leadership, ora si e team meetings, I lead the team meetings. Bita papi ko nang ora undi nostra door nanti un problema of eta verdrietig of eta jora door ko undi nos ja, undi nos customers a papi malo kune of algo assim, né? Ujú, Ja, mi digo bij papi ko mi tu se basa kiko, bij tu mas 5 minutos, ujú, ujú, relax, ujú. porque para mim bij papi ko nang of na bopor. Dus het type ko nang anto no den team meetings with papi ko nos manager, nos supervisor. To team biya ko meeting ko papi un tiki strang ko nang anto dat leuk, pero het bin fi un camino ko okay nanda bij respetami mas tambe paso mi nota bij bisa nang algo pa Caminda por no. Sí, sí, me te comprende totalmente. Entonces, purba, de todo está honesto. Paso, vos sabes, vos que llegan a el punto que vos han que derecha. si tapa ayuda nang panang bong. Mi Correcto, nota bij correcto, bisa nang algo correcto, panang malo af. correcto. Si. Sí, 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 sí. Mhm. No, opinas, entonces, me te quiere, no sé una idea acaba de Kenta Camille. Si. Kenta Camille ahora aquí, entonces, una persona que, vos sabes, es tan multicultural, la magna cultura de su tata, de su mamá, de su Steve Others, también. Mm. Aparte de ser ela vai vir afora um rato também, bem back na seu país, tepa tem seu mesmo hobby, junto com sua mama, então seu Si. mesmo restaurante também, junto com seu outro dono.
di trabaho. Eh, Award sana é certamen de Miss Universe Curaçao, dikon. Sim. Dikon drenta den e mundo é. Bom, esta é um motivo eigenlijk um dia fuerte. So, disclosure. Okay, okay. Sa oras nang puta rin, Sí, sí, sí. pelikula nang you know, viewer discretion Ajá, is ajá. advice, algo así, ¿no? No, well, dus mi tata falleció 2023, 26 de novembro. Anto, ela falleció, ja, ela come door die, ela passa ding emotional com mental abuse, Okay, psychological abuse. Dus esse tava algo para mim que ora ma passa ding esse ando ma wak. Kiko tur mi tata a passa ding, mari para algo. Pas mi trabalho merca, mi trabalho papia com detectives, dikon, essa que a passa, mi nota compreender, depois ora não sabia se que nós estava estava passando de algo assim, né? Pas ela papi com nós, ela explica nos, eigenlijk mi tapa bij pisita mi tata dezember. okay. Wij kennen kunnen para jude. Pas ik quero divorciar. Ujú. Dus mi di mi tapa tabu. Ando mi no wak mi tata pa 2 anos. 2 anos largo. Wow, Sí, 2 anos hopi largo. largo. Hopi largo, sí. Dus ora ma bij inang, ma papi ko e detective. E detective eigenlijk ela explica nos e digo, mi tama passa ding algo assim, né? Ma heri, Ujú, ja, mi no que bisa mata mi mes, pero ta ujú. asina ta, ma ri mata mi mes, door die essay, anto ma visse per si per nothing un lei, is het abuso? E di, no, maar ik ting toch? Maar ik ting. I wish. Ujú. Eu sei, ok, después, ora ma bij to a grieving process, de essay ta un tópico tambe helemaal apart, pero to Como la. grieve, Ujú. mas sim a hope di essay, bopo grieve un relationship ku bota e den kaba. Anto essay mi taba ta passando door di essay, pero eno pora comprender ku you're not only depressed, you not only have anxiety, pero you're grieving. Ujú. E dolo, como também separar, também divorciar, existe algo hopi fuerte, existe grief. Mesmo que os orbo perde um amigo, of tat, of mama, ora na fallecer, bota passa in grief. Ando me dá com gente, tenho, passa me tenho post eigenlijk, a post algo tocante de grief, anto what it looks like, what it means. Dus ja, bij hen sa, pas om nos beser di mas awareness pa si, pa hen sa Ujú. ku oh wara no, mi no ta depressed, bom, mi ta sad, bom, pero ta grief, and orba sa ta kiko, wat ta sintiendo, ere tem Puedo solution, comprender, solution. sí, claro. Juist. Dus, nou, assim, dus mari para ku, orma passa e grief, ma kumi sabira bom atrobe, mari para wara tem duas maneiras bopa mata um hende. Bopa mata nang physicalmente, of bopa mata nang mentally, emotionally, Ujú. to where nada bay mata nang miss. Claro. Anto isita pasa ku bullying din school na sawak na mer kama wak hopi stories ku si e mucho que pasa din bullying la mata sumes anto ata su bullies din Ujú. school tahari ta kumi sa post Claro. kos di je anto nothing accountability, nothing consequencia nang Anto, panang actions. no solamente na merca, eta round mundo. Anto, Kòrsou Exactamente. not un exception. No. Kòrsou not un exception et al. Paso, mita kora ina, esa kita bata, fortata, sí, si kumita bata aya pasa, desea pasa na Rodulfes. Mhm, mhm. Un school kuma ba, anto Si. mino amak me, bon ja, kikota bullying tambe. De qué aspecto nos pomira ese como bullying. Pero viniendo back arriba, el caso ese pasa na Rodulfes, anto, mi a Sa. get hopi impressed di kung paso mino a verwacht ese lo pasa vooral na un school asina. Mhm. Anto ekos jammer tatame ku mi tin sigur ku ese no ta ese no ta pasa solamente na un school como ese sino de ture otro school lang. Pero e Ah. jammer tatame ta ku bonota wa que mi te quiere cierto school lang of ciertos institution lang ku ta manage school lang ta purba tapele pa bosa pa first of all, no llegan a en media ng of Mhm. no bira más erg di lo que eta pero Mm. bosa mi te quiere
13 awareness dilante di e ko kita pasando kita mio manera pa pinku un solution anto con nos por ayuda to gente nan kuta base ta mag me un proceso asina pa llegar na bosa na un sanación ku tok po ayuda na. Sì. Mi saco ora mattina di è molto buona radulfes, ma queda un super in di passo mi di basa. E sì, tapos de temporada ku ya lo quella passa con tata de e period e ando mi di wow, atati un outro ando un hobby Un joven. ku tá passando de emotional ando Mm, psychological abuse, passo tá abuso. Ando nothing accountability, no consequences. Dus ando not only that, ora ja, me te quiere 2 of 3 luna passar, no, sì, ongeveer 2 pa 3 luna passar, tava dat un gente grande tambe, ku abula fei brug. es verdad, sí, Sì, ando correcto. otro joven tambe, Correcto, ku sí, sí, sì, sí. aha. Dus ora matende di esse tambe mi di ta pa emotivo aqui, mi ta participando de Miss Universe Curaçao. Para me bring awareness, para me bring cambio. Passei, mas kibi lei, maar binko stichting. Anto bill. Anto bill, ja, maar Eugene's Emotional Accountability Act. Anto bill ete basically, ete create awareness, anto ete call for change, to kante emotional psychological abuse. Goed, bonota bij, ja, bonopot bij abusadi gente, bullying of lo que sea, ano no verwacht kuno ta baiting Por nada, konsekwensya no. nang. Pasado, No, correcto. anto e bel aki tamba ta of stichting, wisum yo, stichting aki, eta not only hold abusers accountable, pero tambe eta proteja es sunang mas importante e víctima nang. Anto e família nang di e víctima di e Es víctima víctima no nang tambe. tambe. Paso no to so e víctima Víctima. tanki víctima nang. E família nang tambe ta bira víctima. Nang tambe ta mi família tour di nang misra by therapy. Claro, Nang tour. Nas claro. tour misra by therapy. Pas isa kita algo kuta create generational trauma. Anto, ja, ma rabia. Eko ki abuta mi rabia, anto mi di basaki ko mi de bay Cuando ves ese cambio. mi de bahasi e cambio. Exactamente. Dus is techniek akita mi de bay posten tam riba un website. Ujú. Behende bo bay anto nan por sign a petition. Anto mi ke tris na Kòrsou pro me. Anto na Kòrsou, mi ke pa Kòrsou ta leading force, a front runner for change. En Ujú, después, by Merca, después, no, primero Holanda, después Merca, off at the same time. ujú. Ando mapapi kung abogado kaba, na Kòrsou, na Holanda, kiko mi prasi ku stichting aki, ando nang ales stichting, na bisami ku, ko kita alu hopi bom, Master, si mi ta hopi orgullosa DJ, master, Dios master. ayudami ku sa aki, anto, ya, da hopi importante pa mi des. Anto, de mi research, Mari para kuna the UK, anto Australia in Queensland, nang ting regla nang asina ki kubo pa bay sera pa Wow, shete aing bay arriba for emotional abuse. wow. Sí, dus ora malesa, Dus wat een bon ejemplo le ese mi di pasé wow, research y sí, bajando purva di implementele aquí en la sí, Kòrsou. mi te krijg het algo kuta eigenlijk long overdue. Ujú. Echt, so we need to protect a nation that protects its people is a prosperous nation. Sí, Ito paamit pa yung sa algo. quote pa title di episode opi danke. Camille, botin la su message ko bolo que tres dilanti foral pa evento aquí di certamen. Nos pueblo, pa nos gente nang, tamita espera ko nang ta apoyami, ko ora mi bay, riba stage, ora mi bay, turkos kami hasi, of si hasi ta papi, e jurado nang, of duna e show di pasarela, of di gala, of traje de baño, mi ting de mi cabez, mi pueblo, mi gente nang, ko tanang ta apoyami, ko Dios sa numero un, ando mi que assim mi pueblo orgulloso, mi que pa Kòrsou tá orgulloso de mim, ando mi que by Miss Universe, ando mi que gana e corona pa promebia pa nos país Kòrsou
gana e corona de Miss Universe 2025. Want esse tá mi meta. Okay, aparte disso aí, não, botin any other projects, of algo, você laço coisa no que bloqueia três adiante, toch? Sim, um projeto que me tem com minha família, tem para sempre me bisa com minha família. Basically, essa aqui é um baby de nos hobby. Okay. Dus essa aqui é um baby com a cabinança, door de dia, me tava tem, ja, tem auto, correndo door de punda, ando maar een senhora. Ando maar yen kas eigenlijk e verf turkita, ando me di ambu, maar mi por bij de mensen bij jude e senhora pinta su kas. Uhum. Después el light bulb basically acende, Uhum. anto me di ay wara. Zeg dat algo kumi por Vou para hasi. assim. Sí, para nos community, para nos pueblo, para crecer, pues nos un cultura, nos tem un cultura hopi vibrante, hopi. Ja, yen lo, esse te Kòrsou, ora bewak nos esteve na puna tur É coluna, tu é cabana, sí, tinha tur coluna, gebouw na exato. ti kolonna, dus mi diva sa mi kepa tur hende ting por do meio esse, por ti un parte di nos cultura vibrante que nos tem. Dus ja, nos abai com essa busca, ando nos ai un pari hende. Dus mi te conta a história de uma senhora, passou, esse aqui também um projeto que tá Uhum. privé tot, ja, não mais já privé, pero mi que tá hopi careful, passou, esse aqui nos gente não, nos coração não, gente de nos pueblo que não tá passando de algo fuerte, não tá passando de algo que não por, ja, não tem resources para ajudar ng mes, ting Uhum. maneira aqui para pintar ng Correto. cas. Sí, dus hay un senhora ku so si gente grande, anto não sabe se você porque para nos pinhuda, pinta bocas, di como si ku 10 anos largo, ku eta guarda, bo gente pinta su Tava cas. mira. Sí, anto ku eta resena Dios ku dos, ya, ora essa aqui a passa di si ku dos não passa ela papi ku su sobrino of se ando ela bise su sobrino a bise ku si, nos tiku pinta cas e di no, mi te bai guarda, paso Dios também provide para nós. Ah, well, nessa série conheci com né? Camila llega. Assim mesmo. Nos llega, nos a pinta su casa, bonita, bonita. Ela queda mais contento. Master. Ando algo mais sim, fi, essa aqui tá, lo qual tá mais importante, tá communication, comunicação, como bicina. Uhum. É verdade, é coisa um ponto Sim. grande, verdade. Hope importante, nós tá um isa chiqui, pero nós tem um coração hope grande. Então, se nós por papi mais nos piscia nang share, esse tá hope importante, pessoal. Assim não nós vai crescer, pessoal. Já tá assim não. Dus, Claro. ja, tá hope contento. Então, ja, se assim me também hope contento. Então, se me por dar um advice, na tua rende, tá, aunque portabo não tem resources para ajuda de maneira de ja, den mi circumstance da nos família, nos amigos nang abing Uhum. buta sang junto para nos bin yuda. Claro. Pero e consejo mi perdona ta aunque ba no ting resources nang pa yuda de een maneira grande, pa por yuda de een maneira chiquita me or mi tava tamasiong ando eigenlijk or kita mi tasie or mi bay hasi compras na centrum of whatever mangusa ando mi wak hende grande. Ando nanta bai ku aguacate nang bai sindi kwa aguacate Uhum. ta sung mas moli. Mita bai yuda nang pas mita anda busca aguacate pero mi hai un aguacate guta moli ando eta pa ready pa come dushi. Mita duna e senhora anto pa wak e É a smile reação de ella froz como laga. exactamente pa wak e reação di e senhora. Wak su smile, wak Uhum. con su dia a cambia. Tim biata bisami, ai danke dushi, ai basi mo pi feliz. Ando é típico nem tamba ta dunabu un level up in bo karakter Uhum. eigenlijk. Paso, ja, ano, Eta llenabu pasó, timbia bono, ellos danza tá dunabo toque satisfação, então hopi. eta si bu toque feliz pasó, bota mira reação riba persona su cara, então porta mané poti ella frau eta guardando 10 años,
Antoinette llega pa buio dele, it's a blessing. It's a Timbia, blessing. hopi ene Aha. tapiti pata milionario, pero nete coisa chiquito, toch por assim milionario. Sí, exactamente. Toen echt een miracle dat algo de Dios, que Dios ha botado na mi corazón para mí así. Entonces sí, ese es un proyecto, mi te hopi orgulloso de je pasó, mi te wak e cambio kota así, de gente nang di nos pueblo, entonces sí, es importante para mí. Entonces, manera ma bisa, lo cual por así, de manera que por duna, of, give in whatever way, asa sí, wat vai abrir un porta para un gente, tiene porta abrir, Uhum, uhum. ese también algo. No te caballeroso por así, damas dan dámonos por así, nos por tener porta Ei, na abrir. até caballero na. Sí, ve caballero. No, dus así no, ya. Brighter community. Danke. Sí. Danke, Camille. Dank je Danke. na abo. Hobby master. Hobby Sí, master. Danke. dank je. Danke per te. Mito spera vos un tour a enjoy episode. Mito spera vos un tour a logra di comprender anto sera conosci cu Camille tambe, cu Joey's, cu su Huffy. Danke per te, danke per tende. Laga po pensamento de comment box kiko bota pensa di episode kiko bota pensa ribe topico di bullying pasa un topico bosa ku opi bia nota guardo pa di pero tok to hopi importante paso eta afecta miljoen. Juffrouw Poragisa, Walter, dank je juffrouw. Sì, dus dank je per te. Atrobe si bo kelaga bo perspectiva over die topico aqui. Butele de comment box, mita soro pa Camille sele, anto si botin pregunta, mita soro ta pa Camille contestele. Certamente Miss Curaçao, tabay kumisa soon. Dus sigi apoya, sigi follow nang anto atrobe ja, agora sofrendo com uma rex, sei também é importante para seguir nos episódios na anto seguir guardo informar com informação que nós sabuta adiante. Danke para te. Me tá espera você a trobe a gosta de episódio, então me tá wak você um outro dia. Anto cara bom, stay wapu. Stay wapo. Hasta.